Nyuma yo kufa kwa Papa Francis aha myaka 98 ey'obukuru obwahereze emyaka 12 arukwebembera enkiriza Katolika omunsi yona hati ekirukwebuzibwa abantu bengi niki ekirukwija kurataho. Okufa kwe okuresire ekinamiriro n'abantu okucura okwetorora ensi yona nateekateekwa okutoranwa okwa Papa omusi arukwija kumuzombigire hagati y'e2015 ne2020 ahereze kufa. Papa nk'omugenzo kandi emitwarize eya Vatikani kwari kufa omwami arukumanywa nka Kelvin Farrell obwa hati ari enzarwa y'ihanga erya Ireland kandi ari omwebembezi w'abakaridinali wari kwebembera emikoro ey'okuziika hamwe n'okutoranwa okwa Papa omusya. Ogu abeireho omukurangirira amakuru g'okufa kwa Papa akozire emikoro endijo yona ahizooba erya Easter Monday atiyo yarangirira okufa kwa Papa omumagingo make yahiza kuruga omumagara g'ensegi omuri Vatikani. Obutekanishana na ba Papa abenyumaho Francis abire natura omunju erukurebeka nkeri ey'omuhendo muke emwe ahari ezo ezirukushangwa omukikari ekya ba Papa konka etari enju ey'omubutongore y'ba Papa baturamo ebire eri ey'ebishenge bibiri erukushangwa hari St. Martha Guest House omuri Vatikani. Farrell arukwija kwebembera ekibina eky'abakaridinali okutwara omutumbi ogwa Papa hari St. Peter's Basilica okubasa abantu okurebaho erisho eryahamuhero ekyo nkija kusharwamu bakaridinali konka kibasa kubaho omumagingo g'akasheshe akorwa kashatu aha Wednesday kandi nibeija kusharamu izobe rya hati eryo rwakabiri ebirukuteekateekwa okuba omukuziika kwa Papa noko okuteeka omutumbi gwe ahantu ahibuli omwe arukwija gureba konka okurugirira omburagwa bwe we akashabangu bamuziike omuringo ogw'ebyenzarwa omutumbi gwe baguteeke omushanduki atari okuguteeka ahiguru ahatungukire ahibuli omuntu arugurebera. Abantu nibebuuza ahabikwatirine n'okutanwa okwa Papa omusya bwanyuma y'okufa kwa Papa Francis hakabaho ekinamiriro bakaridinali hati okwetorora ensi yona nibija kweshuka omuri Vatikani okutandikaho omukoro gw'okutorana omusya omu rukiiko rukumanywa nkorwa conclave nk'okukitwire nikikorwa nk'omugenzo 2015 bitwire nibitekwaho ebyokucurira Papa omukuru orukiiko rwa conclave rutakatandikire konka Papa omugenzi Francis oyagiire omubigere Papa Benedict akahindura eki omwaka gw'2013 orukiiko orwa conclave nurutandika kare okurugirira okuba karidinali barukwetenga okuteera akaruru nukutandika hagati y'ebiro 15 n'ebiro 20 Papa ahereze kufa. Papa omusya natoranwa orukiiko orwa bakaridinali kandi hamwe n'abakuru omukereziya bona abeine kuba bari abashaija bonka abarukuba bashikirweho amajuta kandi batoreinwe Papa okubasa okukora omurimo ogwo. Obwa hati enyikiriza enkatolika eine bakaridinali abarukwingana 252 konka 135 ahari abo no barukwikirizibwa okuteera karuru kandi abahwisire abari omu myaka 8 y'obukuru nibekirizibwa kugira okuba haja na konka tibarukuteera karuru. Hagati y'okufa kwa Papa na n'okuteerwa okwa karuru okutoranura amuzombigere bakaridinali nibo barukuba nibakora emikoro ey'okutegeka omukereziya nibagumizamu n'okureeberera emirimo yona erukuba negenda omu maisho otiireho ey'ekikungu kandi hamwe na n'eby'obutegeki byakashatu abarukweshororeza omwanya ogwo okutorana Papa omusya nibateera akaruru kandi ebirukurugamu birangirirwa aizoba ry'okubanza obururu barukuteera nibwokyebwa bwanyuma y'okuteera akaruru izoba ry'okubanza nibateera emirundi erukwingana 2 kandi enyumaho bakabamara esabiti nyingi ninga emyezi nyingi na bamwe omuri bakaridinali bakabafeera omurimo ogu ogw'orukiiko rwa conclave. Abantu babutosha ahero bo batura barinzire okureba omwika oguracyumbuke noguruga omu kishenge ahi batoranira bakokyeza obukonji obw'okuteererwaho obururu omuringo gw'ekihama okwerebera omwika ogurukwiragura ninga ogurukwera oguracyumbuke ogurukwera ogurukworeka ngu Papa omusya yatoranwa. Okutoranwa okwa Papa omusya nikwija kurangirirwa
kandi papa atyo arebekaho ahibaraza aha balkoni arukureba St Peter's Square arukuhubira abantu. Nikirangirirwa ngu papa omusiya yatoranwa omu bigambo eby'Olulatini ebirikugamba ngu habemas papam ebirikumanyisa ngu twine papa. Aho naheza ayanjurirwa abandi omu mazina ge agarikwenda ngu bamwete nka papa nobwa kuba gatari mazina ge ag'obuzarwa. Ekyo kurebera Papa Francis akazarwa George Mario Bergoglio konka yatorana okwetwa Papa Francis ahabw'omuhikirire wa Asisi. Okureba harukubasa kuba papa omusya omu mitwarize ey'ekereziya omuntu ogwo ashemerire kuba abatizibwe okutoranwa okuba papa. Konka ba karidinali bono bakunda okutorana omwe harubo okuba papa. Omwaka gw'2013 enzarwa y'ihanga lya Argentina Francis akaba papa okubanza okuruga muri South America kandi erimu ebicweka 8 harigana eby'abakatoliki okwetoorora ensi yona.